Invain chi bai leu le tun tuma chuan Lilith chungchang kan let leanga Lilith chungchang hi tarlang tura rekhoi chom le thina comment section lampanga te pok alo hmuwa amai ro chu Lilith chungchang bik hrim hrim hi video ma se lampanga pok an tarlang to a khang te kha chu ngai nom tur hrim hrimma han tarlan le han da lan te ania tin chumbung taka han da chun zom lutuk lem lo te pok kha oma engpon ni se tun tuma chuan Lilith chungchang hi theological termin tarlan kan tumanga Bible Lilith chungchang te sa khodang betu te hian Lilith hi an lo tuipui ve man lo nei vem ti chungchang te pokan tarlanga tin chumi hmain ka channel te min han subscribe sak vele zelula ka video te min han ngai thak sak vele zel turin kan som masa cheu ani e Bible Genesis bung khatchang somni pasari ti chuan pathian in ama an puin mi hringa siama pathian an pui nge in ani asiam ni mi pa a le mei chi a asiam ani ole Lilith chungchang hi pathian in mi hring asiam tir tanga in tran thon thu ani a Christian zirtir na mai ni lo khovel sa khwa zong zong a hian Lilith hi an rol kim vek hialo me a chungchang thu hi mana tanga tun thlenga mi thiam zirmi te ril ru ti boy tu le lu ti hai tu ani ang bokin hrechiang lo te lu po ati hai ve via u tho o me chu wang chon a thei anga chip chiar le fe in tun huna hian soifia kan han tum don ani a anol pui le hrelo jok te na chiang taka an hriat fia theinan a ol thei ang berin le hriat thiam thei dan ber tur kan han tar lang don ani Lilith chungchang hi internet lamte namdang kut ziak hlui ba ka puel ge chong thu le John namte ten an lo chui zia to na changte Lilith chui shroi ho chan chin sexual demons tia changten kan ron chui chho do na Lilith bik hi chip chia zokin kan tar lang don ani ti chuan a hming om zia mi thiam ten an zirdan han tar lang masata ber ila lyl hei hi hebrai chong chuan leil ti na nia Arabic trong chuan zan ti na nia Talmudic le idi sa chuan Lilith ti na nia chu hebrai ho chuan an mang chun zom ta ani Akkadian trong a chuan Lili emo Lilitu ti chu tharau ti na nia Lilitu ti hming ang an man na chu The Assyrian Dictionary of the Oriental Institute of the University of Chicago Ufman van Soden chuta chuan mu tur oma Sumerian chonga mei cheram huai demon soina Lili ti le Akkadian chonga Lilu ti hi chu in kung kaina nei lo nia hriat ania Akkadian chonga Lilu chu tlai lam evening ti na chu tiang de chu alo nia a in kung kai lem lo ani Charles Fosia chuan zan lam mei cheram huai female night demons ti in alo leta kunai form thuziak atang thung chuan Lilith emo Lilitu ti chu natna keng tu thi tharau disease bringing wind spirit ti na ni thunga a hming Lilith ti le thil soizom theina tong kam dang le chu Akkadian chong Lil itu ti Sumerian chong an lak hiania Lil ti hi Sumerian chong chuan thi ti na nia nin lil thinu lady air chim thilal nu ti atanga lak ani mai theibok The Book of Genesis Rabal Grave and Raphael Patai lama alandan chuan Lilith ti hi kan Bible a chuan Isaiah bung som thum pali chang som pali ya kan hmuwa zan thil hlo om pui ti in ada mizo trong Bible a hian asap trong Bible New Revised Standard Version NRSV a chuan Lilith ti in ada ta thunga New King James Version a chuan night creature ti in ada boka zirmi te chuan Lilith ti soina ni in an ngai het ani tin zan kan butlaya ti sa chak na tharau sual min bei tu hi Lilith ni in an ngaya chu mi pa po mei chia po zan kan muthilaya mang pui kan lo mang thin hi ani e an ti ani ti chung kam Bible a chuan Genesis bung khat chang somni pasari le Isaiah bung som thum pali chang som pali som panga hi Lilith chungchang kan hmu thei te chu an nia hetiang lam chui tu Janet Howen J se chuan a thuziak
Bible Review October sang hi le pakhat isua chuan Lilith chu Sumerian tonga ramhuai mai che soina Lilith tu ti atanga lak thaler le ramruak ol zawla ya cheng thin no pang rai pur le no sentana hlo om bik ni in asoya chu Mesopotamia mythology ya chuan muke ang nei ataksa mihring le sakai bak nei alu mai chiang ahnunga sawa anga thanei pathian nu inana le ramhuai lamas tu te hi ni in asoibok ani tin Lilith hi namom masa atanga namfing masa ten an namhming anga la chhong zelin ahming hian phua Sumerian mythology ya van pathian nu inana le aunaw nu shremhun pathian nu Erek ki galte lamas tu te hi Lilith niya soi chu an niya Akkadian Assyrian Babylon pathian nu Easter te Canaan pathian nu Assyri Astar te Egypt pathian nu Anat te Greek ho pathian nu Aphrodite te Roman pathian nu Venus te Hindu pathian nu Kali an ti te Durga ti te chu tiang chuan an la chhong zel ani English Bible then khata lan ang hian zan lama che thin ni in a an pui Gilgamesh epic le Babylonian Talmud lama he thon thuleng wak hi atam hle a ziak tular Rabigil Zamar a chuan Talmud a chuan Lilith chu thimna tharau spirit of darkness chau ni lovin hurna in thunun theilo na entirna ani ati hiala Babylonian Talmud Sabat bungza somnga pakhata chuan mipa ma ani chawa inamut chu khap ani Lilithin achel ani lo chuan tia in ziaka zana mipa aru kamut puya ramhuai dang hena naw pian tir tu ni po in asoi ani Lilith hi adamandu pui masa tlan bo ni in Midrash Rabbah a ziak ani thu asoi le bok ani Kabbalistic mysticism te chuan Lilith le an pathian nu hi an soi koprem thapa Talmudic period an ti mai hun chung zong khan Lilith hi mun poimo taka an da tat bok ani kumzabi paruk chung zet Lilith chanchin hi are nuwa Aramic incantation le Spanish Kabbalistic writing masa alo chua kumzabi som pathumna khan Lilith ming hi alo lang le ta chuta chang chuan tun thleng hian thon thu hlui theilo ngai ven hlo tak mai alo ni ta ani alo pian chuan hi soidan sang sang po tam hle a rin dam pakhata chuan adam ai khan Lilith hi pathian in asiam masa zoka aninga ni ya siama achan chu nungchatin reng te luidunga cheng nungchate chi te kha enkol tu Lilith tharau lo chu tu man om lo ani anti ani hetiang de ubok hian Talmud hi kan ti te fawa enge ti shalo kanom takin Talmud chu Judah ho le khaburin puiber Christian ta na kan Bible ang hi ani ve mayang chu thujiak masa chuan Lilith hi pathianin asiam dan vaivut veka adamanga asiam chungchang ziak ania adang le chong pathian adama asiam tir khan ataksa khan mei chia chu abet telve tlata Lilith tharau tuin noi cholna great abi som chu pathian chuan a ko chuaka chuti chuan adama taksa chu azom veta a adama taksa pathianin asiam tir hian tharau ala nei lawa ataksa ngot chu tualaya chuan amurenga tharau solom sa te chuan adama taksa chu lu antuma pathian chuan anni chu alo hnot dar ta zoka chhumte nena in lai chin hnai tak leihne na chuan nunna tharau pe turina tia chu nunna chu adama taksa chuan atholu ta adama chu alo nung ta heti lai hian ataksa chuan meichhia chu ala betel ve renga pathian chuan a then sang ta mi palam chu adama avua meichelam chu Lilith avua ta boka hun local jela khopui le tuipui te mihring te beya timang ang tu kha ani tin an ziak ani soidan dang le chuan Lilith kha pathian siam ani lova ama kha thilti theina nein alo lang ve top ni in an soi thin ani the alphabet of Ben Sira chuan Lilith chu adama nupui masa ni in an ziak vele tlat thungbok Mesopotamian mythology ya chuan kimchang angreng takin in ziaka the spirit in the tree in the Gilgamesh epic Samuel Nora Kramer sang khajokwa somthum panhia publisha chuan heti hian in ziaka
tablet som pahnih of the Epic of Gilgamesh dated 600 BC a chuan ki sikil li lake thon thua hian rul pui le savachan chin atar langa Gilgamesh and the Netherworld poetry a chuan chiang takin zialan ania iana suan uruk thingzara sava chuan bu chepin no anaya kum som alo ve nu chuan avakal lea ma se thingkung bula chuan rul pui awa mutatlat mai he rul pui soi hi ki sikil lil lake ania rul pui chuan thingkak pui a chuan bu alo siam ve lo nia Gilgamesh chuan rul chu avita ma se rul pui bu chu savai na ti chiat sak vek awang chuan ano te tenen chuan tlang rama an thlok bo ta ti a inziaka heti laya ki sikil lil lake ti hi table som pahnia landan chuan thing tharau sang sang ki sikil chu hun thiang hlim te ne atina nia lil chu tharau soina ani lea lil la ke ti chu tui tharau soina ani le boka lil la ke ti hi chimbuk tin an soi thin bok chuti ani chuan hmingom zia chu lil chuan thingkak pui abusa tina nia lil chu lilit tina ani gan ti to kha the Arslantas amulet hi chinai lunga ziak afni ania sangkha joko somthum pathuma Arslantas muna mu chu ania William F. Albright Theodore J. Gunstar le Jeremy tam tak chuan he amulet hi prejudice sa an pom thapa he an thil mu chua landan chuan isua pian ma kum zabi pasari na lai khan lilit ming hi alo inziak dei to ani anti he amulet hi sangkha joko somli pasari khan tors zainara chuan Jewish thil hluya apuang tanghe nge ani lilit hian Bible a mun achan vedan chungchanga hian Christian te zinga in niala top hlei theilo tun thleng hian alo la oma Isaiah bung som thum pali chang som pathum som panga a chuan he thu hi kan mizo Bible a hian le kim ani thin lawa King James version te le New Revised Standard version lamte lo bi ve taila chiang ang reng khop mai kan soi zawlok ani chu chunga kan huangin lilit ming hi ran nung thiang hlim lo pariat soina man ania lilit ti ming om zia tak mai hi Hebrew Bible a chuan Hapax logomenon om zia chu thushil fiangai nom lo ti na ani zirmi te po hian an bei ve viauna in Bible a alan tam lo em awangin ran nung thiang hlim lo ti na topa chuan an soile nge thin ani Alphabet of Ben Sira hian alang chiang em lo na in Bible thu le Talmud be chana kailek le Christian rin na le Jewish movement emo thu dang zia ka changa lo chuang ni angai lilit le adawa chanchin te hi angai nowa hantar lang vele photila ti chung pathian in ama an poin mi hringa siama pathian an pui nge in ani asiam ni mi pa le mai chia ti hi Genesis bung khat chang somni pasaria kan mu kan chia to kha ti chung pathian chuan ni rung ni ama an pui mi hringa siama khovel zong chunga thu nei na pe a evi chu ala siam velawa adama chuan leya thil om ramsa savale thil nung dang te hming a phua heti lai hian adama chuan kumsom ni na vel a mang me ka amit muwa ramsa te akopte te a an leng mu chuna thik ema ramsanu de chunga chuan han chuan thina adu thu an sam zo thin bok si lo ring dakin au chuak ta engwang nge ke hi thil siam dang te ang lova kami hring pui chi thla na tur reng ka nei lo ni tin pathian chu awa pathian chuan liliti alo siam le ta adama asiam ang chia asiam ani tin an ziaka tin pathian in an ma ni mala soma pathian vekin an hena chitam tak thla lo pungin leilung hi lu khat ula in thu thuin om ti ro tuifin riat sangha chunga te chungleng sawa chunga te thil nung le bokwa ka kaljong zong chunga te thu nei bok ro atia hei hi Genesis bung khat chang somni pariada kan mu ani adama chuan lilit chu chi thla pui turin a soma hei hi English a chuan recumbent posture ti ania missionary sex position ti na nia kan han soilang ve hrim ani chu masela lilit ero chuan lo hnialin engwangin nge inwaya ka chan bik te lulang le vai vuda changa siam ve thau kani awangin kanin angrenga inhnuaya mu turin engma ini bik love ti na changa
hemi atang hian an pahnih chuan in ngei ni reng an nei ta lo ani adama chuan chu chan na chu apom jam thei ta ho lo maya achak na hmang chuan mutpui lui atum ta a liti chu oring takina awa pathian hming tak pathian hiam pathian ti lo hming hran pa anei ani hmel mi pa mei chia kan tiang hiam pathian hi chu ama soina tak hming ni loina langa chu a han cham chuak ta a liti chuan hetia pathian hming alam lai hian boruaka lak ka ni na oma ti chuan rang taka thlokin adam alak atang chuan tlan bovin eden huan chu a chhuwa santa ani adam chuan pathian hena min ompui turai ti khan min kalbo sane atia pathian chuan vantir ko sinoi senosi le samela faf te chu lilit roi kir turina tirta anni chuan tuipui sen bula puk pakhata liliti chu an va hmuwa chu hmun chu ram huai ti sa chak na khatlat mai te om na hmun ania angel te chuan adama hena roi kir le thoi ro chuti lo zong he lui tu ya ngai hian kan him thlum don che ani antia lilit ero chuan engtin nge adama hena lom taka anupui ni le tura ka kir le thayang le hei le chen tuipui sen rala ka khosa to sia atia angel te chuan athu I hial chuan I thinge ngei tura ni tin an chang le a lilit vek chuan engtin nge ka thi thei ngotang ni pathian in nau piang hlim zong mi panau pang alo bera ni ria ta upa le mai chanau pang piang hlim ni som ne upa te hi ka kuta ada vek achin engpo ni se nau piang hlim chuan nangni pathum hming tu emo ber chuan na thi amulet anin bel chuan chumi chu ka zu ang ti ka tiame tina changa angel te po chuan an rem ti ta a lilitin nau piang hlim angel te hming zia na orwanga a tha lo apiang in pathian chuan liliti fa ram huai fa piang hlim ni tin za ati hlum sak ve chia ta thunga abraham hun lai po khan nau piang hlim te chuan angel hming ziak lan na thian or zia ti ziak ani bible kan hmu kha heti lai hian liliti hi angel samael ajakel chu ti chetu van tir ko destroying angel nen an lo dun dei to a fa za lai alo pai man to ani tin asmodes hurna ram huai te nen in kopin ama po chu ram huai tharau thil ti thei taka achang ve ta ani asmodes nen hian fa te po an naya chu lilam ni nan soibok lilit ne na ain ton dan hi soi chian thei ani chuang lawa idi chho chong yani vel ti hi khovel dang ti soina niya chuti ani chuan asmodes le lilit chu khovel danga kalin hurna le tharau ram huai tam tak in kasbas le sukuba sa ho tuwa an changta ani ti chuan pathian lalpa chuan adama chu tui takin amut thil tira ti chuan amu hil ta a tin anak ru pakhatala a chumi aya chuan ti sa in a o phui tir ta a tin pathian chuan adama laka alak nak ru chu mai chia asiama adama hena hruai ta a tin adama chuan hei zet chu ka ruang ru naya ka ti sa nei ngei chuani mi palaka lak chu ani awangin mai chia ti turani angatia chu wangin mi pain anu le pa kal chananga anu puya vuanang ti chuan ti sapum khat an lo ni toang adama le anu pui chu an pahni in saruakin oma an zak lem lawa ti thu hi genesis bung ni chang som ni pakhada tanga ni nga kan hu ani pathian chun adama ama chu om chu khongaya akop pui tur mai chu evi asiam sakle ta ani ma se thil an ti suala an pahni eden huana tanga no chu an ni nuwa adama le evi chuan fa pa pahni kaina le abela ba ka mai che pathum azura luluwa le awan te an neya abela chu na unau nu luluwa chu nu puya nein kaina chuan awani chu nu puya anei boka masila kaina chuan unau pa abela chu ati hlum awangin adam le evi chuan fapadang setha an nei le a setha chuan a unau nu azura chu nu puya anei vele thungta ani ti chuan lilit chu hurna tharau nama akrat bat ma lat le ei septenen chuan a in thuruala sexual demons dinin hurna tharau sang ho tuwa anom ta ani ei set jenunan hi sakubas nula mel thatop thang ram hoilal satharel fanu hurna tharau ania Egypt doi thiam kas deal ichu Abraham ale Hagarifa
an fapa Ismael anen in nain faero an nei thu hriat ani lawa ma se doi thiam kasdeli hian fanu malat ero Ismaela nei ma hian anei thung ani thalera an kallain malat hi demons egathel hian alo mutpuya fanu akmat bat malai an nei ani agat bat malai ti chu malat ifa ti na niya akrat ba malat po hi tharau sual hurna tharau tho ani bok ani tin heng hurna tharau mai chia te na khosa ho chin Asmodeus hi shremhun lal fapa pasari te zinga pakhat one of the 7 prince hel ania Testament of Solomon le apokepha a tobit abua kan huangin ragula a farnu sarai pasal pasari nei to apasal te ti hlum vek thin apasal te ti hlum vek thin ti boi tu kha ani chumini ya chun lalpa chuan akhan dai hriam takle lian pui rin om tak chuan rul pui chak tak chu hremanga tuipuya dragon om chu that bokang ti hi Isaiah bungsom ni pasari chang khata kan hu boka Lilith le Samuel hian tuipui sahlo om tang mai blind dragon an siam boka chu Traniven serpent an tia he sakol chunga hian Lilith hi chuangin awak vel thin ani heng sexual demons a hian mi pale mai chian oma Succubus hi female demons ania Succubus hi a hming ania female sexual demons tam tak intel khom hming ania mi patan chon nula mel thale du thu sam anni tin incubus hi male demons ania mai chia de du thu sam ram hoi tlangwal mel thata kan nia a thena chon mu mang ti dona ni chi asilo atak ti dona ni chi asilo hian mi hring anom tira mangpui nei anga omin sex an han pui thina a thena chuan a hring a hrana ain larna te po oma kan mi du zong kan mi thla angpon ain lar thei bok ani zan lama ain lar tlang puya anin lar hun chat chata zan danga po ain lar chun zom thin ani atira chuan nuam veu angin langma sela arap thla ka a hlo om bok ani heng demons ne na in zom na nei chuan kan mi hring pui te ne na sex man chak na te area tin eile in an ngai sak lovin an nun angui ru hle thina reilo te an thi pui mai thin ani ni khat chu afanu afapa te na u in bera chon aya wain an in lain jopan he na zual ko alo tlana bong pa de chuan lian hrut laya sabeng tung te kiang an tlat lain seba mi ten an ron beya an la chia hlo de chu khan dai nan thada keima chau hi hril tur chen kalo chhuak ani aron tia jopa bung khat chang som pathoma changa som panga kan hmuwa he thu hi Lilith le nama phei chu Solomon ro rel na ma aron lang vele in Jerusalem no chi zu rangin an rin lan ve nge nge a tin Lilith hi makgata lalnuwa a om nuwa seba po khan lalnuwa atang le ni nan soi ani ama Lilith ve khi jopa fa te that chimit tu khani nan soi boka adama athi nu hian Lilith chuan thi na apum pela Lilith le nama hian no pang chau that lawin mi pa zan lama ma ni riak te chu an mang lama te po an lo khosak pui thin ani ti chuan nam sang ten an nam culture ang zelim pathian nu le tharau wak vel an lo be chhota zela vampire anga aron lar na hi tun lai khovela chuna larin movie le thun thu ang zong point vampire lam chu mi de du ber aron ni ta zel ani achunga kan soitak ang khian Lilith hi adamandu pui masale horna tharau ani ziate atak tak alo om zia soina le zia na te an nia ma se adik chuan thupur poleng mai le thon thu phua hlo tlin mai ani ero kan hriat ve angaya kan tarlan tak te khi Lilith om ngai ani ti te chanfung Bible le mythology in ziak te an nia Bible le mythology atang vekin kan pai thale don ani ti chung kan tarlan ang khang kan han soi tak zong te kha Lilith om zia le adamandu pui masa ani zia chung chang an han tarlan na te an nia ti chon soi tak ang khan Bible le mythology in ziak te chu Bible le mythology atang vekin kan phet thladon ani khami chin kha Lilith om zia chung chang part 1 a kan manga ti chon part 2 a Bible le mythology atang vekin ani lo zia kan soi lang le don ani